Stela Đurić i ovo je moj dnevnik rasta i sadnje. Učiteljica je poklonila ove biljke nama da se brinemo o njima, a na ovoj sličici vidite vučiku, peršin i šeri rajčicu koje su narasle. Vučika je narasla 4 cm, a šeri rajčica 2,5 cm, a peršin 2 cm. Na slici vidite vučiku, peršin i šeri rajčicu. Vučika je dobila par listića, a šeri rajčica je narasla 8 cm, a i vučika čak 8 cm. Ovo su samo slikice. Stavila sam ih na istočni prozor da ne uginu, da imaju više sunca, a šeri rajčica je toliko narasla da je tak velika da je prerasla i ukras. A ovdje vidite ovaj. I peršin je uvenuo, pa sam dobila novi peršin. Sad je peršin, šeri rajčica narasli 8 cm, vučika isto 8 i peršin je novi pa je samo 5 cm valjda. Ovo je pribor za sadnju i tu su nekakve kao biljčiće koje sam ja sadila kod bake koja se zove Dubranec i presađivala sam biljku kod nje. Ovo je kao prizor kak sam ja sadila. Kraj. Jel ti bilo drago što si sudjelovala u svemu tome?